igitero gikomeye cyahinduye amateka y'isi. Mu ijoro ryo ku ya 21 Kamena 2025, Amerika yagabye igitero gikomeye ku bikorwa bya nucleaire bya Iran birimo Fordo, Natanz na Isfahan. Ibi bitero byakozwe n'indege za gisirikare BD, Bombers n'ibisasu bikomeye nka GBU-57, Bunker Buster na Tomahawks. Perezida Trump yatangaje ko ibi ari intsinzi ikomeye ku gisirikare igamije gusenya ubushobozi bwa Iran bwo gukora intwaro za kirimbuzi. Mu ijoro ryo ku ya 21 zishyira 22 Kamena 2025, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateye ibitero by'ingabo air strikers ku rwego rwa gisirikare ku bikorwa by'ingufu za kirimbuzi bya Iran, ibasezerana ku buryo bukomeye harimo Fordo, Natanz na Isfahan. Ibi byagabweho ibitero n'ibisasu bya Amerika. Perezida Donald Trump yabitangaje mu ijambo risa n'iryo mu ijoro, avuga ko ibyakozwe byose byasibwe burundu ubushobozi bwa nucleaire bwa Iran, kandi ko byari igikorwa gikomeye cya gisirikare. Ibi bitero byaranzwe n'indege za gisirikare za Amerika nka BD, Strike Bombers hamwe na misile na Tomahawks na Bunker Buster GBU-57 MPO. Perezida Donald Trump yatangaje ko ari intambwe ikomeye yo gusaba Iran amahoro cyangwa kuzagira ingaruka zikomeye kurushaho. Iran yemeye ko ibi bikorwa byabaye, ariko ivuga ko nta ngaruka za radioactivities zagaragaye, ndetse ko ibikorwa byasabwaga mbere byakozwe byose. Ihungabana ry'imitekerereze ku isi yose ku bukana bw'izi ngabo gakondo ni rinini, ndetse umuryango w'abibumbye uri guhaguruka uhagarika ibi bikorwa kuko kwivumbura kuzana bikomeye ingaruka ku isi hose, by'umwihariko ku ngufu z'ikirere, umutungo w'ibikomoka kuri peteroli n'ubutwererane mu karere. Iran ifite amahirwe yo gusubizaho binyuzeho mu bikoresho bitari ingufu za gisirikare, ikarasa nayo muri Amerika nk'uko ikomeje kurasa muri Israel, nko gutera hari ingoro za gisirikare cyangwa inyanja. Ikaba yari isitera Israel mu misile menshi. Yabonye inkoni nziza ziyobora kandi ifite ingamba zo kwirwanaho. Iran by'umwihariko iki gikorwa cyemewe neza ku itariki 22 Kamena 2025 mu masaha ya saa 2 z'ijoro umwanya wa Tehran, guhuza amasaha saa 3 UTC ku ya 21 Kamena 2025 mu gihe cya Amerika. Ibi birasa neza naho biri gututumba yuko intambara ya gatatu y'isi yahera kwiba. Ubushotoranyi, uburwanyi, intambara ikomeye hagati ya Iran na Israel, Amerika yabijemo. Ibi biragaragaza neza ko isi yose ishobora guhaguruka ikaza muri intambara hagati ya Iran na Israel. Niba Amerika yahagurutse igatangira kuza muri intambara, bivuze ko n'ibindi bihugu byinshi bishobora guhaguruka bikaza muri intambara gufasha ibihugu bigenzi byabyo kurwana iyi ntambara iri hagati ya Israel na Iran. Iran yahoze yitwa Perisi, ubwami bw'abaperesi bwayobowe n'abami bakomeye nka Sirisi, wabaye umwami wa mbere w'ubuperesi, agakurikirwa n'abahungu be babiri. Nyuma bavaho hakajyaho umwami Darius wakoranye na Daniel, Sadraka, Meshake na Abednego. Nyuma y'aba bami bose, Iran, ubuperesi bwaje guhinduka Iran ariyo iri mu ntambara zikomeye kugeza n'uyu munsi. Kutumvira Imana kw'ibi bihugu nibyo bigejeje isaha ngaha. Kumanuka hasi kandi inzogera ukore subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ubusesenguzi, amateka y'isi n'ibindi.